Genial. Sí, s'ha desconnectat. Quan puguis et vaig presentant i comparteixes pantalla. Bueno, en Licinio, responsable de construcció sostenible de l'ITEC, és arquitecte amb més de 20 anys d'experiència en gestió de projectes, desenvolupament empresarial al sector de la construcció i l'arquitectura sostenible. Ha estudiat... No sé si estàs per aquí encara, Licinio. Estic aquí, he compartit pantalla. Vale, s'ha especialitzat en coordinació d'equips, estratègia empresarial i sostenibilitat aplicada. Quan vulguis començar. Perfecte. Doncs gràcies, Carla, per la presentació. Confirma que tinc els 30 minuts i intentaré ser puntual. Agrair doncs, al clúster haver-nos convidat, haver convidat a l'ITEC per fer aquesta ponència. És una ponència, jo crec que d'un dels sistemes o de les metodologies més desconegudes. És una metodologia que es va presentar apenas fa 2 anys a nivell europeu i veureu que la màxima documentació que us podria explicar està en anglès. En qualsevol cas, teniu el meu contacte i us podeu posar en contacte amb mi per aquells que no acabeu d'entendre alguna de les diapositives. Tot i que soni estrany, jo parlaré d'energia, però parlaré moltíssim de digitalització. Hem de començar a entendre que la part energètica cada cop té un component digital molt gran. En realitat és el món en el que vivim, no? Al final és un món on la part digital s'està començant a menjar la manera que treballem, no? O sigui, jo crec que paraules com digital twin o òbviament, la pròpia IA doncs, ens està agafant una part molt gran del dia. El que us explicaré té a veure, per suposat, amb models digitals, té a veure amb digital twins, però té a veure amb una manera de fer que Europa vol canviar. Vol canviar radicalment i té un aspecte importantíssim pel que fa a la rehabilitació energètica i al consum energètic dels edificis, no? Vinga, comencem. Hem d'entendre, encara que parlem de digitalització, encara que parlem d'intel·ligència artificial o de qualsevol tecnologia, hem d'entendre que les tecnologies són eines. Són eines que ens han de servir per complir una sèrie d'objectius. El BIM en si mateix no és res. La IA en si mateixa no és res. És com la utilitzem per assolir un objectiu. I el que m'agradaria transmetre és que aquest objectiu, traslladat a Europa, és un objectiu on qualsevol cosa que es faci, encara que parlem de digitalització, té un component green, un component verd molt important. Hi ha podríem dir, tres vessants tremendament importants que tenen a veure amb aquest objectiu de sostenibilitat, d'acord? Per una banda, el concepte de la onada de renovació energètica. Aquí és on ficaríem de manera en un paquet, on ficaríem, òbviament, el passaport de la renovació d'edifici, els Smart Readiness Indicators, els famosos SRI, els levels, d'acord? Els indicadors de levels de sostenibilitat, i tots aquests paquets ens ajuden a entendre aquesta renovació d'energia. Per una part, la renovació d'edificis perquè ens ha d'ajudar a entendre com són els edificis construïts, els SRI per veure com incorporem tot el tema de la sensorització en entendre com realment estan utilitzant-se els nostres edificis, perquè una cosa és tots els processos que tenim de simulació energètica o de certificació energètica que a vegades doncs, queden molt lluny de la realitat energètica, d'acord? I, òbviament, la part de suposo que hi haurà una altra jornada en la que es pugui explicar de forma més profunda en la seva macroobjectiu 4 d'eficiència energètica i de canvi climàtic. El següent punt té a veure amb l'economia circular. I quan parlem d'economia circular, doncs, òbviament, estem parlant de que podem comptar la quantitat de materials que nosaltres estem incorporant als nostres edificis, o podem crear models digitals suficientment intel·ligents que ens permetin saber quina aportació
de circularitat tindrà aquest edifici en un futur. L'objectiu és l'economia circular, utilitzem les eines digitals per assolir aquest objectiu. D'acord? Aquest punt és importantíssim perquè veurem que estic escoltant un micro per aquí. No sé si algú pot silenciar el micro. Sí, qui tingui el micro obert. està. Vale, gràcies. Sí? Gràcies. Llavors, aquest és un dels punts claus, perquè resulta que la manera que tenim de crear aquests digital twins actuals, la manera que tenim de treballar de forma, podríem dir, gairebé institucional amb el BIM, amb els models IFC o amb algun software de modelat, és una manera que no està pensada per donar resposta a la majoria d'aquests reptes que ens venen des d'Europa. Per tant, aquest és un repte que hem de sumar en aquesta presa de decisions. I per últim, totes les estratègies de canvi climàtic. En realitat, ja les estratègies ja no parlem de canvi climàtic, sinó que parlem d'adaptació a aquest canvi climàtic. Parlem de resiliència. Per tant, Europa ja és conscient de que aquest canvi climàtic és una realitat i que, per tant, hem de veure també, a part de reduir les emissions de carboni, doncs com ens haurem de comportar en un futur de mig-llarg plaç on les temperatures augmentaran del cert, no? Òbviament, aquí té a veure la nova EPBD, té a veure les normatives de taxonomia i un conjunt, podríem dir, de desenes de normatives que intenten donar-li contingut a lo que és el Digital Building Logbook. Per tant, el primer missatge, Digital Building Logbook és una eina digital que podrà ser de moltes maneres, però el seu objectiu és assolir una vessant de sostenibilitat molt important, amb aquests 3 punts que us estic anomenant. Bé, i s'estructura a 2 nivells molt diferenciats. Per una banda, a nivell europeu i per una altra banda, a nivell estatal. Això significa que cada estat membre haurà de definir la seva estructura de Digital Building Logbook, el seu llenguatge digital en el sector de la construcció, en aquest cas. I hi haurà una connexió, que ara veurem que és una connexió especial, amb aquesta informació a nivell europeu. Ja existeix el repositori, hi ha molts pocs països que han començat a definir el seu llenguatge. Us dic que nosaltres no estem entre aquests països, però sí que donarà la llibertat de que cada país defineixi aquest tipus de llenguatge. I, òbviament, això ens arribarà a nosaltres, quan dic nosaltres parlo de promotors, constructors, arquitectes, enginyers, consultors, ens arribarà d'una manera molt específica. El com ens arribarà serà definit per al govern estatal, però nosaltres haurem d'aportar segurament models digitals totalment diferents als que estem generant. I aquí dir-vos 2 aspectes concrets. Quan parlem de dades, o quan Europa parla de dades, parla de 2 conceptes. Com ens entendrem? És a dir, com Espanya, quan pugi tota la informació a aquest núvol europeu, s'entendrà amb Sèrbia. Això té a veure amb un concepte que parlen ells de la ontologia d'aquestes dades, després ho profunditzarem, i després, en un nivell molt més bàsic, el propi diccionari. Jo puc dir porta, li puc posar el nom de porta al meu model digital, o li puc posar el nom de PO, o li puc posar el nom de PORT, i això acaba definint un diccionari que ens obliga a entendre'ns. Si al final els nostres models digitals funcionen a través d'una descripció concreta, tindrem problemes de que aquest diccionari no funcionarà. Però el nivell país a Europa és un nivell ontològic, no és un nivell, diguéssim, de diccionari. Entrem en matèria. Segurament que quan jo dic la paraula model digital, tothom pensa en el mateix, BIM. Doncs estem parlant d'un nivell d'informació, podríem dir, 5 vegades més gran del que estem acostumats. El BIM clàssic, segurament podríem tenir una discussió de què és el que entenem BIM nosaltres o qualsevol. El BIM clàssic és una part d'aquest gran repositori que vol ser el Digital Building Logbook.
Per una banda, la informació de l'edifici serà en una estructura, podríem dir, d'IFC. Ja veurem que l'IFC se'ns queda totalment curt per absorbir tota aquesta informació. Hi haurà una estructura d'edifici, hi haurà una estructura, diguéssim, d'informació geoespacial i podríem dir de ciutat, de GIS, que es connectarà i que, per tant, aquesta manera de connectar-se serà definida per cada estat membre. I després tenim una sèrie d'estructures de dades que encara estan per crear-se, sobretot el que anomenem el Building Material Passport, que ens ajudaran a entendre l'edifici no només des d'un punt de vista geomètric, que és com actualment acabem utilitzant aquests digital twins o aquests models IFC, sinó també des del punt de vista de conèixer la quantitat de materials i com s'acaba construint un edifici. No? Si nosaltres tenim un model digital en el que no només tenim l'estètica, el 3D, sinó que cada un dels components som capaços de reconèixer-los en funció de quin és el material exactament que tenim, com aquest material es relaciona amb cada una de les capes, podrem crear un edifici en el que segurament podrem generar un model energètic o podrem generar un model que ens doni la informació respecte a l'economia circular. Aquest Material Passport està per crear-se. Europa encara no ens ha donat una estructura clara que ens permeti entendre com generarem tota aquesta informació. Però el que sí que tenim a dia d'avui és el Digital Product Passport. Això té a veure amb la informació específica d'un producte, un aïllament, un totxo, i té molt a veure, per exemple, amb la informació relativa a les característiques fisicoquímiques d'un producte, com podria aparèixer en el certificat CE o en una declaració ambiental de producte si estem parlant d'informació de sostenibilitat. Això està molt resolt a dia d'avui i ja existeixen estructures de dades que ens permeten parlar, podríem dir, el mateix llenguatge a nivell de Digital Product Passport. Per tant, tenim, per una banda, un llenguatge que ens ajuda a entendre els productes que incorporem en els edificis. Després tenim aquest gran incògnita del Building Material Passport que forma part del model BIM i aquest conjunt d'informació és el que aniria a parar aquest gran repositori que seria a nivell estatal, d'acord? Ens posaríem d'acord en com etiquetem la informació d'aquest model i després hauríem de crear un diccionari semàntic que ara veurem. Vale. Què és el que permetrà això? Doncs si algú parla, per exemple, o té cert coneixement de models IFC, sabrà que hi ha diferents llenguatges dins de la pròpia estructura de l'IFC. Jo puc generar un OmniClass, puc generar un Google Class, puc generar diferents maneres de crear el mateix model IFC. Per tant, aquí ens haurem de tenir una estandardització de la manera de crear aquests models digitals. I això és el que busca el Digital Building Logbook, que quan pengem tota aquesta informació en aquest repositori a nivell país, tota aquesta informació sigui coherent i sigui transparent i estandarditzada, d'acord? Bé, i no parlem només de les dades clàssiques que a dia d'avui estem parlant, per exemple, en un model IFC podem incorporar el preu, podem saber quin és el seu cost, podem incorporar un timing temporal, no? El que busca el Digital Building Logbook és que incorporem informació tècnica, que incorporem informació legal, que incorporem informació que acompanya a tota, podríem dir, a tota la quantitat d'informació que necessitem per generar els anàlisis de sostenibilitat. Us poso un petit exemple per entendre. Imagineu-vos que jo tinc la informació d'un totxo. La informació d'aquest totxo és d'un totxo que està, d'alguna manera, en un magatzem. Això encara no té una informació de localització. Un cop jo trasllado aquest totxo i el poso dins d'un mur, tinc la seva relació amb el que us he comentat abans de la secció constructiva, d'acord? Però encara em falta informació. Aquest mur pot estar en planta baixa, pot estar en planta tercera, pot estar en planta cinquena. Aquest mur, aquest totxo dins del mur, correspondria a aquest Building Material Passport. És una informació agregada de materials de Digital Product Passport. Però si aquest mur
es troba en la planta tercera o en la planta 25, llavors estem parlant del model tridimensional. Necessito una informació superior, que és el BIM, que em permet tenir tota aquesta informació. I veritat que aquest mur en planta baixa o en planta 25 no tindrà els mateixos consums energètics, no tindrà el mateix cost, no tindrà les mateixes condicions de seguretat i salut. Doncs hi haurà una part d'informació que no tindrien al totxo, no tindrien al mur i només puc tenir en aquest model BIM. Actualment, els IFCs no són capaços d'incorporar tota aquesta informació. Per tant, haurem de veure o veurem en els pròxims anys una evolució de l'estructura del model BIM actual. Per tant, hi haurà una informació administrativa, hi haurà una informació legal, hi haurà una informació geomètrica, hi haurà una informació de característiques fisicoquímiques, de materials, d'impacte tant ambiental com social, i tot aquest conjunt de dades és el que trobarem en aquest Digital Building Logbook. Un altre punt important. Sé que vaig molt ràpid, després tindreu accés a la gravació i per suposat tindreu accés a la presentació. Parlem que l'objectiu del Digital Building Logbook és la sostenibilitat, el poder veure de quina manera podem crear aquests models digitals més complexes, i en el fons un dels punts més importants quan parlem de sostenibilitat té a veure amb un concepte, amb una metodologia de càlcul que es diu anàlisi de cicle de vida. Això incorpora un nivell de complexitat en tot això que us estic explicant. Fins ara us he parlat d'informació del model. Ara imagineu-vos que aquest model que hem parlat és un model que és viu a nivell temporal. Jo estic en fase de disseny i genero un model. Estic en fase d'execució i actualitzo aquest model. Estic en fase de manteniment i resulta que a aquest model li passen coses i després aquest model es desmunta i les seves parts formen part del sistema on retorna aquests recursos naturals. Això vol dir que per cada model disposo de N models temporals i cada un d'aquests N models temporals són assumits dins d'aquest Building Logbook. Per tant, no tinc un únic model, sinó que tinc un model temporal al llarg d'aquest cicle de vida, que inclou el disseny, la construcció, l'explotació, el manteniment, la capacitat d'intercanviar materials, el desmuntatge i la reutilització d'aquests materials. És el que anomenem en el món de la sostenibilitat la metodologia d'anàlisi de cicle de vida. I tot això de forma digital. Què permetrà fer? Permetrà fer dues coses. Que jo creï el model, dissenyi el model en el present, però el disseny d'aquest model em donarà informació futura. Això afectarà les licitacions públiques, perquè ja no farem licitacions públiques que tinguin a veure amb el que costa fabricar i construir un edifici, sinó que tindrem licitacions públiques en les que direm guanyarà aquell que sàpiga el que costa fabricar, construir, mantenir i de construir l'edifici. Segurament la de construcció trigarem en veure-ho, però el manteniment no. El fet de que algú presenti un edifici més car, però amb un manteniment més baix, estem segurament a uns 4 o 5 anys en veure-ho en les licitacions públiques. Tot això que us estic explicant és informació pública, no és una informació que tingui l'ITEC de forma privilegiada. Per tant, ho podeu trobar a la web de la Comissió Europea, teniu les guies que defineixen tot això que jo us estic explicant de forma ràpida i m'agradaria explicar-vos dos grans idees abans de tancar i donar-vos més informació. Aquesta informació, com veieu, és en diferents capes digitals. Us he parlat del Digital Building Logbook, però aquesta és una capa que intenta tenir informació des de, podríem dir, la referència cadastral, cap a sota el BIM, el Digital Product Passport, el Digital Building a nivell de secció constructiva, i hi haurà una informació que quedi per sobre que Europa està mirant si l'acaba col·locant dins d'aquest gruix d'informació del Digital Building Logbook o crea un sistema paral·lel per dissenyar això. El que veieu aquí és tota aquesta informació per capes i, a part, la informació definida per diferents fases temporals fins al final de vida. I el segon
punt importantíssim d'això que us estic explicant és que quan nosaltres actualment treballem amb un model digital, m'és igual el software que utilitzeu. Com funcionem? Doncs jo puc utilitzar un software en 2D, en 3D, pot ser un software d'anàlisi energètic. Com estem funcionant? Generem el model i exportem aquesta informació a un format. Problemes? Doncs resulta que moltes vegades les empreses que generen aquest model es converteixen en propietàries del model. Jo sempre poso el mateix exemple, és com si Bernini hagués fet l'escultura i les eines que ha utilitzat per fer l'escultura determinen la propietat de l'escultura, no? Doncs això és el que està passant, encara que soni una mica estrany, no? Però el software que estem utilitzant per generar els nostres projectes, els nostres models, estan convertint-se en propietaris perquè no tenim accés al 100% de la informació que estem creant. I això Europa ha dit prou. I el que es vol fer és que hi hagi, en lloc d'utilitzar un sistema d'exportació d'informació, que hi hagi un sistema de connexió d'informació. Sembla el mateix, però no té res a veure. Perquè en un sistema d'exportació d'informació, jo, propietari del software, puc limitar la informació que exporto. I llavors el problema el té un altre. El problema el té el que ha de rebre aquesta informació, digerir-la, entendre-la i aprofitar-la, no? Òbviament, aquí parlem d'estàndards. Si jo exporto, he d'exportar un estàndard, no? Però estem veient que moltes vegades el que està passant és que això no succeeix, no? Llavors el que diu Europa és dir, no. El sistema de comunicació entre diferents eines de creació de models, jo puc crear un model tridimensional i donar-li aquest model a una eina de càlcul energètic o de càlcul estructural, ha de ser a través del que se'n diuen APIs de connexió. No entraré a una part més tecnològica, però les APIs de connexió el que em permeten és dir, jo et dono tota la informació del model, no la converteixo en un format i tu l'has de llegir. No. Aquesta informació ja en la pròpia connexió de donar la informació ja t'estic dient cada un dels elements què són. Per tant, tinc la capacitat de moure la informació del model de manera reconeixible i amb una potencialitat molt gran. El propietari del model sóc jo i els softwares són les meves eines per tal de poder treballar amb aquest model, no? Això significarà que jo puc tenir després un software d'IoT, de sensors, i que hi hagi plena compatibilitat, cosa que ara no és així, no? Fixeu-vos les empreses que estan signant aquesta imatge, no? dels sensors. Doncs precisament aquestes empreses que d'alguna manera estan creant aquests models, no? Fixeu-vos la importància que té per a aquestes empreses aquest nou terreny de joc que està posant Europa, no? En aquest cas està dient, escolta, aquest Digital Twin només podrà existir si comencem a crear aquests models estandarditzats. Per tant, la interoperabilitat serà perfecta, això, òbviament, és cap a on anem, i vaig ràpid per les següents diapositives. Hi haurà diferents capes. La capa podríem dir, més baixa, serà molt senzilla. Serà a través de diccionaris en les que nosaltres traduirem la informació. I les capes que queden més amunt són les més complexes, perquè en realitat estem incorporant informació en la que Espanya determinarà com està definint els seus models digitals i s'haurà de crear aquesta informació sintàctica i semàntica. Us poso un exemple que jo crec que ajudarà a entendre molt aquest concepte d'odontologia, no? Això és el que va explicar el representant de la Comissió Europea. Imagineu-vos que tenim a la porta d'entrada un missatge que diu he d'estar fora del llit a les 9. Això és, diguéssim, el llenguatge. Podem analitzar l'estructura del llenguatge, però hi ha un sentit gramatical que a vegades no ens entenem. Això vol dir que m'has de despertar o que no em despertis abans, no? Aquesta manera d'entendre el llenguatge que ens passa en la nostra dia a dia passa amb els models digitals.
Jo defineixo un llenguatge que en teoria és un llenguatge determinat, però el contingut semàntic es perd. I això és el que es vol definir a nivell Europa-país. I això és el punt, podríem dir, més crític que tenim cap endavant. Això tindreu accés a la presentació, l'estructura a través de ciutat i edifici, i per acabar, aquells que estigueu treballant amb models digitals i amb BIM, sabeu quins són els property sets d'un objecte. El que es vol és buscar també aquests property sets dels models digitals. Cada property set és com si jo tingués el meu model tridimensional, que són les dimensions, però tindré un model legal, tindré un model de les característiques, podríem dir, fisicoquímiques d'aquest model, no només dels materials, sinó de les unions d'aquests materials, un model administratiu, i seran com columnes d'informació contra aquest mateix model. L'usuari podrà tenir la capacitat d'anar guardant aquesta informació, el govern anirà emmagatzemant aquesta informació, i us poso un exemple molt senzill. Si jo estic fent una renovació en aquest sistema, jo aniré a aquest edifici i aniré a aquest repositori del Digital Building Logbook. Miraré l'històric d'informació d'aquest edifici, miraré quantes renovacions li han fet, quines avantatges energètiques han existit en cada una d'aquestes renovacions. I llavors, jo com a tècnic que porto, diguéssim, aquesta nova renovació, actualitzaré el model digital només en les parts on jo estic afectant aquest model. Canvio les finestres, modificaré el model amb un llenguatge que sigui reconeixible per tercers. Aquest model tindrà un menor consum d'energia i començarem a tenir models complexes tant d'edifici com de ciutat. D'acord? Òbviament, ja podeu imaginar-vos que si la informació és una informació d'estructura de dades, doncs aquestes dades hauran d'estar amb uns nivells de determinada, amb una qualitat, etc. I només ensenyar-vos que aquesta pàgina web ja existeix, està disponible per tothom. Actualment hi ha només 4 o 5 països, Estònia, Letònia, que han generat el document de la semàntica dels seus models digitals, i que aquí estem en ple procés de poder donar resposta a aquesta, podríem dir, estructura de dades. Encara que sembli molt complexa, estan més a prop de la que un es pugui imaginar. Per part meva, això és tot. Teniu el meu contacte i quedo a la vostra disposició per qualsevol dubte. Perfecte, moltes gràcies per haver-te ajustat tan bé el temps, perquè marcàvem fins a 1h30 i són 1h30 exactes, o sigui que gràcies. Ara donem pas a Guadalupe Gómez, que es técnica de proyectos de l'IDAE. Guadalupe, cuando quieras presentar tu PowerPoint o PDF, yo ya de paso te voy presentando. Estoy en ello. Vale, perfecto. Pues gracias por acompañarnos. Guadalupe es arquitecta y máster en innovación tecnológica en edificación, combina experiencia en rehabilitación y accesibilidad en la investigación en sostenibilidad y eficiencia energética, y actualmente, como comentaba, es técnica en el Departamento de Edificios de IDAE, donde gestiona programas de ayudas para la rehabilitación energética. Y ahora sí, vemos correctamente la presentación. Cuando quieras, muchas gracias. Buenos días, buen día a todas y a todos. Bueno, como ya me ha presentado Carla, me remito directamente a que esta presentación que os voy a exponer a continuación tratará sobre una fase previa inicial del proceso de oficialización para la implantación de un sistema de pasaporte de renovación en la línea con el requerimiento de la Comisión a todos los Estados miembros, y cómo desde IDAE tratamos de dar apoyo para la integración en la normativa estatal. Se ve bien, ¿no? Me quería asegurar. Sí, has pasado la... De acuerdo, genial. Sí, la página. Muchas gracias. Bueno, a continuación presentamos un índice con el contenido principal para tratar de hilar los trabajos y acciones iniciales que no dejan de resultar una suerte de generación, algo parecido a un estado del arte enfocado a conectar cuestiones múltiples a nuestra realidad administrativa, legislativa, las acciones del sector que siempre se adelantan, como ya sabéis, a la propia legislación,
y todo ello para oficializar el sistema de pasaporte de renovación y cumplir con la tarea de introducirlo en nuestro Estado miembro a nivel nacional. Nos apoyamos en los siguientes puntos para tomar tierra con las cuestiones que venimos a contar hoy, como son el contexto general en el que se enmarca la transposición de la Directiva 2024/1275, que en adelante denominaremos EPBD, cómo el IDAE colabora en el desarrollo técnico de esta fase de oficialización y por qué. Entre otras tareas, estamos en esta fase incipiente de apoyo al sistema de pasaporte de renovación y cómo el pasaporte tiene el objetivo de integrarse en la normativa nacional, posiblemente dentro de la modificación que ya se está dando del propio decreto 390 de certificación energética. Bueno, como ya conozcáis probablemente, el texto refundido de la EPBD no solo actualiza las disposiciones precedentes de la Directiva 2010 y de la de 2018, sino que también extiende su campo de actuación para promover la rehabilitación energética, la movilidad sostenible, el aprovechamiento de las fuentes renovables y poniendo un foco muy especial en hogares vulnerables y afectados por la pobreza energética. En esta línea de tiempo vemos que hay una gran concentración de... Todo se viene en 2026, en temas normativos y digamos de traer a nuestras realidades todo lo que nos viene de Europa. En la versión del año 2010 ya se establecían requisitos mínimos y un marco común para el cálculo de la eficiencia energética, mientras que en el 844, el decreto 844 de 2018, ya se hace una modificación de la directiva que busca acelerar, ya aquí hablábamos de acelerar la renovación económicamente, haciéndola económicamente rentable a todos los edificios existentes, y la promoción de tecnologías inteligentes en los edificios. En el año 2019, la Comisión Europea presenta el Pacto Verde Europeo, que constituye la estrategia de crecimiento económico que llevará a la Unión Europea a una economía descarbonizada a 2050. Y bueno, no obstante, las ambiciones del Marco Europeo de Energía y Clima fueron revisadas en 2020, incrementando, entre otras cosas, el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta el 55% en el año 2030 respecto a los niveles del año 90. Y para alcanzar estos nuevos objetivos se abre un proceso de revisión que nos lleva en 2021 a un proceso de la refundición que como resultado en 2024 ha dado esta nueva EPBD, que es su versión final y en la que nos estamos fundamentando. ¿Cuál es el papel de IDAE en todo esto? No somos literalmente representantes de la administración, sino que damos el apoyo técnico a través de la Secretaría de un encargo de la Secretaría de Estado en diversas tareas en las que necesitan un brazo técnico incipiente o no, a demanda, para elaborar y digamos, dar ese sustento de base que luego se consensúa y digamos, se trabaja con múltiples instituciones, ¿no? Digamos que este aterrizaje viene desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a través de la Secretaría de Estado, dentro de la Dirección General de Planificación y Coordinación Energética, para abordar, entre otras, esta tarea del pasaporte, en la que nosotros damos un apoyo técnico para la integración en la normativa nacional del nuevo sistema de pasaportes. Esta tarea se ha dividido en dos subtareas, y en la que nos encontramos inmersos ahora es en la propuesta del texto para la integración en un documento legal que sustente la obligación. Habrá otra subtarea en la que no hemos dejado de lado aún, o sea, que también la estamos trabajando en ella,
en esta suerte que os comentaba al principio de estado del arte en el que escuchamos diversas acciones ya en marcha desde 2018, que sería el desarrollo informático para la elaboración del pasaporte, una calculadora o en aquello que acabe sustentándose. Pero nos centraremos en la primera, en la propuesta del texto que sustenta el documento legal. Evidentemente, las fechas e hitos transversales que tendrán interés en relación con la transposición de la directiva son estas, puesto que influencian los tiempos y el posible contenido del propio sistema del pasaporte que se implemente en un futuro en el Estado español. Y son estas. El 30 de junio salió el documento en el que se establecen los modelos comunes de transferencia de información con la Unión Europea. En concreto, el tema del pasaporte tiene como fecha hito es el 29 de mayo, a más tardar tendremos que tener implementado un sistema de modelo de pasaporte. Eso no significa que la aplicación sea obligatoria para todos los edificios, de momento es voluntaria, pero lo que sí tenemos como obligación los Estados miembros es implementar un sistema de pasaporte. Y el 31 de diciembre ya se entiende que se contará con un primer plan nacional de renovación que evidentemente entrará en juego en la propia formulación del sistema de pasaporte. En esta línea de tiempo mucho más extensa podemos ver estas cuestiones que acabamos de comentar sobre la línea de tiempo. Como he dicho anteriormente, todo se concentra en 2026, por lo menos en temas de normalización. Y bueno, un poco lo que se comentaba, reiterarlo, que ya el año que viene tendremos que contar con un sistema de pasaporte y además cada Estado miembro en esa misma fecha, el 29 de mayo de 2026, se establecerá una trayectoria, cada Estado miembro establecerá una trayectoria nacional para la renovación progresiva del parque inmobiliario residencial en consonancia con la hoja de ruta nacional y los objetivos de 2030, 2040 y 2050 que han de estar incluidos en el Plan Nacional de Renovación, entre otras cuestiones que se definirán, están por definirse. Se está en ello en otros ministerios cuya competencia es clave en esto, como por ejemplo las normas mínimas, las MEPs. No me detengo en eso porque después comentaremos cuestiones relativas a este tema. ¿Cuál es el marco legal en el que se enmarca nuestro contexto para abordar esta tarea? Pues tenemos tres momentos fundamentales. Evidentemente el refundido de la EPBD, que es en 2024. En junio de este año se ha generado un paquete de orientaciones sobre las disposiciones que pueden modificar o no sustancialmente cuestiones ya abordadas sobre el pasaporte de una forma más básica en el artículo 12 de la EPBD y también ya en agosto de 2025, aunque ya en el paquete que acabo de mencionar ya estaba en la versión en inglés, pero en agosto de 2025 sale un reglamento que establece estos modelos comunes de transferencia de datos de forma transversal a todo lo que sea digamos, reportar a la Unión Europea de diferentes cuestiones relativas a la EPBD. Estos tres documentos van a ser un poco los que nos permitan hilar la base y el fundamento legislativo de nuestra research de momento, pero que son los que nos sirven también para realizar la propuesta de apoyo a una legislación del sistema de pasaporte. Aquí podemos ver estas referencias. Bueno, yo creo que más o menos he comentado todo entre la diapositiva anterior y esta y no me voy a detener mucho. Vamos con el texto de la EPBD. La eficiencia energética en edificios se constituye como el pilar más importante para alcanzar los objetivos de descarbonización de la economía europea. Dada la relevancia en este sector, bueno, esto yo creo que ya lo he comentado, bueno, o sea, que ya desde 2018
aparece la figura del pasaporte en la Directiva 844, dándose algunos matices en esta otra que vienen a definir sobre todo los tiempos y un marco común establecido en el anexo 8 de la directiva, donde ya nos dice, o por lo menos nos aporta posibilidades del contenido del informe resultante de un pasaporte de renovación de edificios. Perdón. ¿Qué dice el artículo 12? Pues muy brevemente nos dice que a más tardar el 29 de mayo de 2026 los Estados miembros introducirán este sistema de pasaporte en su sistema legislativo, a ser posible, integrado con el del certificado de eficiencia energética. El sistema ha de ser voluntario para propietarios o promotores de edificios o unidades de edificios, a menos que el Estado miembro decida hacerlo obligatorio. Los Estados miembros tomarán medidas para garantizar que los pasaportes de renovación sean asequibles y estudiarán la posibilidad de prestar ayuda financiera a los hogares vulnerables que deseen renovar sus edificios. Los Estados miembros podrán permitir que el pasaporte de renovación se elabore y se expida conjuntamente con el certificado de eficiencia energética, es lo deseable. Vamos a ver cómo acaba aterrizando esto. El pasaporte de renovación deberá ser expedido en un formato digital adecuado para la impresión por un experto cualificado o que esté certificado, ese experto, tras una visita in situ. Es imprescindible la visita in situ para la expedición del pasaporte, eso sí. Cuando se expida, se propondrá al propietario del edificio una entrevista con el experto para que le explique las medidas más adecuadas para transformar el edificio en un edificio cero emisiones mucho antes de 2050. O sea, las necesidades del propietario están en el centro. Y bueno, los Estados miembros tratarán de ofrecer una herramienta digital específica a través de la cual elaborarlo, que permita actualizar el pasaporte, y podrán desarrollar una herramienta complementaria que les permita simular un proyecto de pasaporte. Este no sería el pasaporte oficial, el sistema de pasaporte oficial, sino una herramienta simplificada para permitir estas simulaciones. Los Estados miembros velarán porque el pasaporte pueda cargarse en la base de datos nacional de eficiencia energética, que es el tercer documento al que hemos hecho referencia, y se velará porque el pasaporte de renovación se almacene cuando esté disponible, siempre y cuando esté disponible un registro digital de edificio, como se ha comentado en la ponencia precedente. ¿Qué definiciones, digamos, nos aporta la EPBD como tal? Pues, ¿qué sí es el pasaporte? Sí es una hoja de ruta personalizada para la renovación profunda de edificios en varias etapas. Busca facilitar la transformación de edificios de energía nula antes de 2030 y a partir de 2030 en edificios de cero emisiones. Y evidentemente, reiteramos que debe poderse emitir junto con el certificado de eficiencia energética. Es personalizado para lograr la renovación profunda y, digamos, yéndonos a la literalidad de la propia EPBD, estos son los conceptos fundamentales que nosotros recogemos y hemos ya incorporado a esta propuesta de Real Decreto, que de momento entendemos ha de estar sincronizado e inserto en esta modificación del 390 de certificación energética. Y fundamentalmente sí que necesitamos matizar cosas como qué es una renovación en profundidad. Resulta que, que esto viene de una definición de unas recomendaciones de la propia Comisión de 2019
el 2019/786, en el punto 2311, estoy dando muchos datos, pero es verdad que como estamos en esta parte legislativa, puede resultar un poco denso, pero bueno, en esas recomendaciones europeas ya nos dicen qué significa una rehabilitación en profundidad. Ahí se define como ligera, intermedia y profunda, siendo ligera aquella que ahorra energía primaria en menos del 30%, intermedia entre el 30 y el 60% y profunda en más del 60%. Evidentemente, nosotros aquí tenemos también que tomar en cuenta que el edificio de consumo de energía nulo lo podemos considerar definido en nuestra propia normativa, código técnico, como un edificio cuyo nivel de eficiencia energética es muy alto y o sea, de tal manera que la energía requerida deberá estar cubierta en muy amplia medida por energías procedentes de las renovables. En cuanto a esto, tomaremos en cuenta las 5 exigencias básicas de la HE, que es primero limitación de la demanda, luego ya iremos al rendimiento de las instalaciones, eficiencia energética en iluminación, contribución solar y contribución fotovoltaica, pero poniendo el foco en nuestra propia legislación para determinar este primer punto, ¿no? Hasta 2030. Y por supuesto, la propia directiva en el artículo 11 define lo que será a partir de 2030 como edificios cero emisiones, que serán aquellos que no generen emisiones de carbono in situ procedentes de combustibles fósiles. Cuando sea viable desde el punto de vista económico y técnico, estos edificios cero emisiones tendrán la capacidad de reaccionar ante señales externas y adaptar su consumo, generación o almacenamiento de energía. Esto hay que tenerlo muy claro, muy en cuenta, porque ya veréis después que el contenido del pasaporte, en aquellas directrices que sí nos dice como no obligatorias, pero casi, se tiene en cuenta todo esto. Vale, abordamos entonces este otro bloque, el contenido del pasaporte. Pues aquí se dan pinceladas básicas de lo que dice el anexo 8 de la EPBD sobre lo que debe contener el documento o informe resultante de elaborar el pasaporte oficial de renovación. Por supuesto, hiperbásico, información energética, cuyos cálculos siempre van a estar vinculados a la certificación energética, porque la fuente de cálculo va a tener que ser la misma. Una secuenciación óptima de renovación, estimaciones de costes-beneficios, tiempo de ejecución y posibles ayudas financieras y herramientas digitales. La conexión, como decía antes, se tendrá en cuenta la conexión con sistemas urbanos de energía y el registro digital del edificio, como se ha mencionado, que en caso de disponerse, pues tendrá que estar integrado. Más detalladamente, esta sería la información que, entrecomillado, obligatoriamente nos diría la Unión Europea que debe contener. Pues como repito, pues dan una representación gráfica de la hoja de ruta y sus etapas en las que se vea la situación de partida y la siguiente y el ahorro que lleva implícito. Informaciones, bueno, no me extiendo mucho porque, bueno, esto vais a tenerlo disponible, pero sí que quisiera comentar que en este anexo 8 hay un bloque en el que adicionalmente se dan unas directrices opcionales que podría contener, como un calendario, descripciones más detalladas de las tecnologías, los materiales que ha comentado Lisini en la ponencia anterior, la comparación de la eficiencia energética tras la finalización tomando en cuenta las normativas exigidas para llegar a ese valor. Consumos, datos de las facturas, periodos de amortización, estimación del tiempo para ejecutarlas, etcétera. Lo comento porque es verdad que en una propuesta legislativa sí que tendremos en cuenta en un momento inicial, evidentemente, lo que consideran obligatorio, pero a veces hay que ver qué otras cuestiones pueden vestir y ayudar a que
que yendo a unos elementos básicos, seamos capaces de que sea mucho más explicativo y más rico aquello que ofrece el informe del pasaporte. Vamos con las guías que ofrece, digamos, son unas matizaciones, ¿no? Que ofreció en junio la Unión Europea, the Adoption of EPBD Implementation Support Package, que contiene un conjunto de herramientas y directrices para ayudar a los Estados miembros a matizar mucho más cómo aterrizar cosas como el pasaporte del edificio, que es uno de 13 anexos que vienen dentro de este paquete. Bueno, la estructura del contenido de estas guías es básicamente esa: aclarar e interpretar las nuevas modificaciones de la EPBD, facilitar la transposición y apoyar a los Estados miembros que estamos legislando. Y los temas cubiertos pues van desde edificios cero emisiones, las MEPs, estándares mínimos de rendimiento energético, esta que podéis ver en la pantalla del pasaporte de renovación, sistema de control independiente de los certificados energéticos, inspecciones, infraestructura de movilidad, energía, en fin, una suerte de cuestiones que ya sabemos que aborda la directiva. Las matizaciones que nos aporta es que la oportunidad de renovación en un momento clave nos va dando ya tips de cuándo podría ser conveniente realizar estos pasaportes de renovación, la posibilidad de una aplicación diferenciada según el tipo de edificio, da también algunas pistas. Por supuesto, matiza algo más sobre la complementariedad con el certificado energético, también sobre la visita in situ personalizada, porque es clave para este sistema de pasaporte, el grado de profundidad que puede conllevar la misma. Evidentemente aborda la formación específica para los expertos, ya sean certificados o no, qué acreditación se necesita, formación complementaria. El hecho de qué herramientas digitales y por qué son necesarias para la elaboración cuando es el sistema oficial o para la simulación cuando está dando apoyo a los beneficiarios para conocer mejor las opciones que tienen de cara a abordar futuras intervenciones. El tipo de formato que ha de ser legible por máquina explica por qué. Y si existe lo que acabamos de comentar, cómo se integraría en los registros digitales del edificio. El contenido obligatorio, que reitera un poco lo que os acabo de comentar en la diapositiva anterior, y sí que nos ha resultado muy útil la aportación de ejemplos internacionales inspiradores. Digamos que uno de los elementos clave que nos ha gustado y que que vamos a tener muy presente, este ejemplo alemán, que es la herramienta que han desarrollado del Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima como modelo de pasaporte del edificio, y que así de forma un poco clave, las medidas que recomienda son acciones como sí que empieza por el tema de abordar la envolvente, y luego sistemas de calefacción, habla de ayudas, de procesos de amortización, en fin, la propia guía, esta de junio, ya nos lo plantea como un ejemplo de buenas prácticas. Por tanto, aquí lo tenemos presente, entre otras cosas que países han hecho y ha remarcado este nuevo documento europeo. En cuanto a los modelos comunes de transferencia, que es el tercer documento, pues no me extiendo más, porque lo que viene a decirnos es que los Estados miembros deberán enviar anualmente al Observatorio del Parque Inmobiliario información del pasaporte de renovación de aquellos que se emitan anualmente con estos datos: el número de pasaportes, la eficiencia energética media actual, la clase,
el ahorro total estimado, el promedio, energía final y energía primaria, emisiones, el ahorro estimado de costes energéticos, la inversión media estimada, etcétera. Y bueno, el aspecto que tendría es este, que es una tabla que recoge este reglamento en su anexo 1. Vamos al último bloque, que es el de la implementación y las herramientas que hemos tenido en cuenta para esta fase inicial. Ya hemos hablado de la herramienta digital, de la voluntariedad de su aplicación, del pasaporte y la integración en el sistema de certificación. Creo que se me ha ido para atrás. Y bueno, aquí sí digamos, en el planteamiento de propuestas se nos quedan muchas preguntas abiertas, pero fundamentalmente las tratamos de responder. A veces vemos los pros y contras y aquí volcamos. La primera, ¿qué edificios estarían obligados a disponer de pasaporte? Pues bueno, esta pregunta busca aclarar, y lo hemos intentado en la propuesta que se va a pasar a los ministerios, el ámbito de aplicación de pasaporte, los criterios de recomendación, su obligatoriedad, etcétera. ¿Cuál sería el coste de emisión? Este es fundamental. ¿Qué le va a costar a la administración y al beneficiario contar con un pasaporte? ¿Cómo se integrará el pasaporte? Pues esta pregunta aborda la compatibilidad técnica y las implicaciones formativas de los futuros profesionales que lo hagan, pero también todo en general se enfoca en la gobernanza, el control, pues eso, en el proceso de oficialización de toda transposición que viene de Europa. ¿Y qué hemos tenido en cuenta? Pues una fase de consultas en las que evidentemente tenemos que sintetizar una serie de cuestiones que hemos analizado en todo esto que os acabamos de contar, y fundamentalmente es una fase de consulta con todos los proyectos europeos que no hemos dado la espalda al sector, por tanto hemos tenido en cuenta, son todos los que están, puede que se nos haya olvidado alguno, pero esto es lo que hemos tenido en cuenta. Las iniciativas de otros Estados miembros que se recoge en la documentación del BPIE que sobre buenas prácticas en el pasaporte de renovación. Tenéis todos los enlaces cuando pinchéis en estos puntos que tiene que ver con lo que considera la EPB de WISE, que es como todo aquello remarcable que vamos a poder utilizar para aterrizar la directiva. Y tomando en cuenta todo esto, o sea, porque al final esto no deja de ser una red neuronal que en principio puede ser muy, muy básica, pero que se irá alimentando y enriqueciendo con diferentes cuestiones, no todas a la vez, pero sí aquellas que nos permiten coser e hilar todo lo que dice la directiva sin dejar ninguna otra obligatoriedad de la propia EPBD ni que pise otras cuestiones. O sea, aquí hay que buscar la sincronicidad y digamos, el consenso de todas las partes. Nosotros no hacemos más que un poco de cicerone de lanzar propuestas desde IDAE, pero ahora se pasa a consulta interministerial con el MITER, MIBAU, evidentemente el Toro Hayden como parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades también tendrá su parte de toma de decisiones y toda la participación del sector público y privado, como os comentamos, con proyectos, iniciativas y demás. ¿Cómo? Pues todavía está por ver. ¿Se harán mesas de debate? ¿Será una comisión asesora? ¿Otros formatos? No lo sabemos. Pero nosotros estamos generando ese contenido con pros, contras y demás, esas preguntas para que sean respondidas a través de estas consultas, primero con los ministerios y después se irán abriendo, pues como todo procedimiento de transposición. La estructura normativa, pues como sabéis, estamos en el comienzo inicial, que es la elaboración de legislación, luego vendrán documentos reconocidos, herramientas de cálculo y bueno, la integración web, que esa será ya como ese cosmos de
de redes neuronales que nos permitirá a todos utilizar esos mismos datos que nos permite, que ya nos está obligando la propia directiva. Y yo creo que me he pasado un minutillo, espero que Perfecto, no pasa nada. he ido muy rápido, pero No, no. muchísimas gracias. Estamos atentas Gracias. ahora a las preguntas del debate. Perfecto, muchas gracias a ti. La verdad es que, bueno, a tots els ponents, la Licini, Guadalupe i Maite, us estem demanant un esforç de condensar informació en 30 minuts, però bueno, ja veig a la Maite a la pantalla, quan puguis anar compartint la teva presentació i així ja et presento. La Maite ens parlarà de gestió de dades a escala municipal. És enginyera especialitzada en tecnologia i energia amb experiència en investigació al CIMNE. És centrada en eficiència energètica, sostenibilitat, ha col·laborat en diverses empreses, és màster en Data Science, enginyera electrònica industrial i automàtica i Energy Technology. Quan vulguis, Maite. Vale, perdó, que no havia obert el micro. Veieu la pantalla bé, la Sí, presentació? perfecte. Vale. Sí. Bueno, doncs, merci, Carla. Com diu ella, vinc del CIMNE, que som un centre de recerca cerca, que això vol dir que és de la xarxa d'aquí de la Generalitat de Catalunya, i més concretament vinc del B-Group. I la meva idea avui és parlar-nos, no? L'objectiu que m'he plantejat és la gestió de dades a escala municipal, però fer-ho de la mà d'un projecte que justament s'acaba ara en els propers mesos, que es diu Climate Ready Barcelona, i en el qual hem desenvolupat un mapa de vulnerabilitat climàtica per la ciutat de Barcelona. Llavors, només una mica per entrar en context, el Climate Ready Barcelona és un projecte que va ser financiat per ICLEI, que és una xarxa de municipis, i també per Google, per l'organització Google. Comptava amb un pressupost d'1 milió d'euros i a banda de CIMNE hi havia altres entitats com Ecoservei, l'Associació Ecoserveis, Bitgenoma, ABD, entre d'altres. No? I com dic aquí, doncs, l'objectiu era crear una eina de donar suport a la ciutadania i autoritats públiques per adaptar-se als events climàtics extrems i sobretot focalitzat en events de calor, en onades de calor. Llavors, nosaltres hem desenvolupat aquest mapa de vulnerabilitat climàtica, que és una eina d'anàlisi geoespacial dissenyada per identificar aquells edificis que són més vulnerables i que estan més en risc davant d'aquests events de calor extrema. Hem desenvolupat aquest mapa per tots els edificis residencials de Barcelona, que això suposen aproximadament uns 61.000 edificis. Llavors, com ho han fet? No? Per estimar aquest índex que us comentava, vam fer una anàlisi de molts articles existents que s'han desenvolupat fins a dia d'avui i vam veure que la majoria d'ells avaluaven la vulnerabilitat climàtica dins de 3 dimensions, que són aquestes d'exposició, sensitivitat i capacitat d'adaptació. El que passava és que com tots aquests agregaven la informació en aquestes 3 categories, però a partir d'aquí, com aquestes 3 categories es composaven per crear un únic índex, doncs cada article i cada investigació i cada centre ho havia fet a la seva manera. Llavors, nosaltres hem intentat buscar una manera de gestionar totes aquestes dades i crear un índex que sigui capaç d'adaptar-se a les necessitats de cadascú. Llavors, en primer lloc, en lloc de quedar-nos amb indicadors dedicats a exposició, sensitivitat i capacitat d'adaptació, nosaltres hem definit 7 categories diferents. La primera d'elles era la variabilitat climàtica i events extrems, on a dins hem englobat dades de temperatura, de precipitacions, de cobertura vegetals, d'onades de calor, nits tòrrides, sequeres, entre d'altres. Llavors, indicadors energètics, que bàsicament són els patrons d'ús energètic dels habitatges, és a dir, consums de gas i electricitat. Després, característiques dels edificis, que la gran majoria d'elles són dades cadastrals, dades que venen del cadastre, com l'antiguitat de l'habitatge, l'ús, la mida, el confort que hi pugui haver a l'interior. I després, indicadors d'infraestructura, és a dir, com de prop tens els serveis públics essencials que hi ha en un municipi o que poden haver en una ciutat. Com de prop tens l'escola, com de prop et queden refugis climàtics. Hi ha habitatges socials en el sector on tu vius, en el barri on vius. El següent grup d'indicadors eren indicadors de salut, és a dir, dades que bàsicament ens provenien del PADRIS, que són dades de mortalitat i amb quina freqüència vas als CAPs, amb quina freqüència malalties respiratòries, cardíaques, si aquestes poden ser degudes a events climàtics. Després, indicadors demogràfics, que bàsicament
són dades de gènere, d'edat, ingressos, estat de migració, atur. I després, finalment, l'últim grup, del 7, serien aquests indicadors socioeconòmics, que és entendre com la resiliència urbana afecta als diferents habitatges. Doncs aquí entren pobresa energètica, deute de les llars, mancances de protecció social, entre d'altres. Llavors, una vegada vam definir aquests 7 grups, el següent pas ja va ser la construcció de l'índex. En primer lloc, el procés que vam seguir va ser el que es podria seguir en qualsevol anàlisi o processament de dades, que va ser, en primer, processar les dades, seleccionar aquells indicadors que realment creiem que podien tenir rellevància en el nostre índex. Després, seleccionar un marc de treball, definir la granularitat, que com us deia, en aquest cas ho hem fet a nivell d'edifici, per tots els edificis residencials, normalització i després agregació. Però aquí el repte, com ja us he avançat, era que cada estudi adaptava aquests indicadors que us he comentat, aquests 7 grups d'indicadors, a les seves prioritats i, per tant, no hi havia una metodologia clara. Llavors, aquí hi ha tot de formulació que la passaré per alt per no entrar en detall, però bàsicament el que hem fet ha sigut cada indicador, cada grup d'indicadors li donem el mateix pes i els indicadors que formen part de cada grup també tenen el mateix pes dins de la seva... És a dir, tots els indicadors tenen el mateix pes dins del seu grup i després tots aquests grups inicialment els hi donem el mateix pes en la composició final de l'índex. I aquest índex es mostra en pantalla i mitjançant eines interactives s'ha definit que l'usuari sigui capaç de donar-li més pes a aquelles categories que ell consideri. Llavors, d'aquesta manera, personalitzant els pesos, podem fer que cada usuari o cada administració o el que sigui li pugui donar més pes i prioritzar aquells factors que ell consideri més importants. Com s'ha fet tot això? Com us deia, aquí hi ha un munt de dades i aquesta frase que he ficat aquí m'agrada molt, i és que comprendre i organitzar les dades és tan important com els mateixos algoritmes. Nosaltres el que utilitzem és ontologia, que està basat en web semàntica, i l'ontologia és com el cor de tota l'eina que hem desenvolupat. Al final, l'ontologia és la manera com aquestes dades s'uneixen, s'interconnecten i entendre les dades com a tal és tan important com els algoritmes, perquè és que si no, aquests no tindrien sentit, si primer no comprenem les dades. Llavors, aquí us he mostrat algunes de les fonts de dades que hem utilitzat, com són dades cadastral per les geometries de l'edifici, característiques de distribució, estudi d'ombres, tipus de parets, els certificats d'eficiència energètica, lectures de consum i gas d'electricitat que ens han proporcionat les distribuïdores, dades meteorològiques, indicadors socioeconòmics, refugis climàtics, que són de dades obertes de l'Ajuntament de Barcelona, capes administratives, índex de vegetació, entre d'altres. La veritat és que totes les dades al final han acabat provenint de fonts de dades obertes, de portals de dades obertes, a excepció de les lectures de consum de gas i electricitat que ens han passat les comercialitzadores. Però les altres dades estan totes disponibles i l'únic que han fet ha sigut com tot un treball de preprocessar, entendre-les, extreure indicadors que realment siguin útils i acabar computant l'índex. Llavors, algun dels models predictius que hem estat aplicant per acabar obtenint el mapa final. Com us comentava, nosaltres hem desenvolupat aquest mapa per als 61.000 edificis residencials de Barcelona, però hi ha moltes dades que realment no les tenim a nivell d'edifici, com podrien ser dades socioeconòmiques que provenen de l'INE, que per un tema de privacitat estan a escala censal. Llavors, el que nosaltres hem fet és mitjançant models de machine learning i xarxes neuronals convolucionals de grafs, estimat aquests KPIs per tots els edificis on no tenim dades. D'aquesta manera també ens ha permès simular escenaris futurs per veure què passaria si modifiquéssim, per exemple, el tipus de paret d'un edifici o si el rehabilitéssim o si li apliquéssim mesures. Un altre model que hi hem aplicat és un model de demanda tèrmica que l'han fet conjuntament amb l'IREC i bàsicament és que s'han definit uns arquetips basats en models de resistències i condensadors i aquests arquetips s'han definit per diferents tipologies i altres característiques dels edificis de Barcelona i llavors s'han simulat amb l'objectiu d'obtenir aquestes dinàmiques tèrmiques de tot el parc residencial de la ciutat.
I aquest model que us mostro ara en pantalla és el model de downsampling, de reducció d'escala meteorològica. Les dades meteorològiques que hem utilitzat són les que provenen d'Era 5Land, que això és Copernicus. El problema és que Copernicus només proporciona les dades a un mallat d'una escala de 5 quilòmetres i, òbviament, això per Barcelona representaven com 8 o 9 punts en tota la ciutat, per tant, no era suficientment representatiu. I mitjançant un model amb una xarxa neuronal convolucional, el que hem fet és baixar aquestes dades a una resolució de 100 metres per 5 metres de la ciutat de Barcelona, el que ens ha permès tindre moltíssimes dades climàtiques quasi a l'Eixample de Barcelona suposaven quasi cada 2 o 3 illes, a una precisió molt bona. I aquest model també ens ha permès obtenir prediccions meteorològiques a un horitzó temporal de 96 hores vista. I ara us volia ensenyar una miqueta el resultat final, que sempre és com el més bonic del mapa. Suposo que el veieu. Sí, es veu bé, sí. Aquest és el resultat final, la visualització que hem obtingut. Hi ha diferents tabs. El primer de tots és el d'indicadors. Dins dels indicadors hi ha tots els que us he anat comentant fins ara, que en total són uns 50 indicadors per la ciutat de Barcelona. No sé quin s'ha quedat seleccionat. Aquí, nombre de gent gran a la ciutat de Barcelona. Llavors, per cada edifici està representat el número. Com us deia, per exemple, aquesta dada d'habitants, degut a que ve de l'INE i l'INE només mostra les dades a codi censal, a través del model les dades s'han baixat, però a vegades fa que no quedin exactament. Òbviament no pot ser el cas de 0,51 persones, Però llavors, entres, per exemple, les característiques d'un edifici concret, tens el districte, el barri, l'adreça i la referència cadastral i a dins totes les dades amb tots els indicadors que us he anat presentant. No sé, un altre indicador i el mateix, tens els edificis, les dades i aquí tens més informació en cas de que vulguis saber d'on ve o com s'ha calculat. Dins de la secció de Vulnerability Index es mostra aquest índex preinicial calculat que us comentava, on a tots els indicadors se li ha donat el mateix pes. Però llavors, d'aquesta manera, per exemple, si una autoritat li vol donar més pes als indicadors energètics, és tan fàcil com que fiqui aquí més pes i, per exemple, a variabilitat climàtica i, com veieu, l'índex se recalcula i mostra com quedaria recalculat dins donant més o menor pes amb aquelles característiques que es vol. Totes aquestes dades es poden baixar, també en el cas dels indicadors. I finalment hem afegit aquesta capa de refugis climàtics de la ciutat de Barcelona, on se selecciona una data i una hora i al mapa es queden impresos, quan hagi calculat, tots els refugis climàtics que hi hauria d'haver oberts en aquest moment. Són aquests puntets negres que es veuen i després, si en selecciones un, veus les dades per poder accedir i aquells serveis que hi ha disponibles en cadascun dels serveis. I d'altra banda, també si selecciones un edifici, et diu quin és el teu refugi climàtic més proper. També pots seleccionar per característiques o tipologies de cadascun dels refugis. I això és tot. Crec que he anat molt ràpida parlant i m'he avançat el temps, Carla, però donarà més peu a poder fer debat. Perfecte. No pateixis, sí, ens hem avançat una miqueta al temps, però abans que treguis la presentació i així donem temps, és igual, si no, donem temps a la resta de participants. Com comentava, podeu escriure al xat o jo crec que si aixequeu la mà, el botó que diu participar o depèn de l'idioma que ho tingueu, podem fer-ho de viva veu. Jo no sé, Maite, si això ho heu comparat amb altres ciutats o de moment és només Barcelona. Ho dic perquè a nivell de, ajuntaments, serveis socials, no només d'administració pública, però em sembla una quantitat de dades que poden aportar informació i treballar a partir d'aquests models. De moment ho han fet només per la ciutat de Barcelona, però sí que és veritat que seria extrapolable molt ràpidament a tot Espanya per simple fet que hi ha totes les dades de característiques edificatòries que venen de cadastre. Per tant, a excepció de Navarra i País Basc, que utilitzen un cadastre diferent, seria ràpidament adaptable
o dades socioeconòmiques de l'INE, dades demogràfiques. Al vindre de portals de dades obertes sí que és veritat que hi hauria mancances que hem obtingut del portal de la Generalitat o del propi Ajuntament, però sí que seria ràpidament extrapolable. La nostra idea ara és començar-ho a expandir cap a Catalunya. Estem en contacte amb la Diputació de Barcelona i també amb algú de l'ICAE a través d'un projecte europeu per poder començar a extrapolar una mica almenys en el nostre àmbit. Perfecte, gràcies. I ara sí que jo m'he avançat. No sé si hi ha algú dels assistents que tingui preguntes pels ponents. Com dic, podeu escriure o si voleu aixecar la mà. Si us presenteu i dieu almenys el nom i on treballeu. Sempre és d'agrair. De moment no hi ha ningú, Carla. No? No. I al xat crec que tampoc hi ha cap pregunta. Deu haver quedat tot molt clar. Sí, o ha quedat tot molt clar. Vale. Sí que tenim una mà aixecada. Si no, faig preguntes, però escoltar la gent. Hola, Lupe, sí. una pregunta. Bona tarda, jo soc Lupe Civil, de la Diputació de Barcelona, de la Gerència de Medi Ambient, i volia consultar aquest CIMNE, a Maite, aquest visor és d'accés públic? És que he entrat i no veig la informació. És d'accés públic, el que passa és que t'has de registrar. El problema és que actualment aquestes dades, com comentava, són a nivell d'edifici. Hi ha dades que sí que són que hem fet nosaltres el preprocés per baixar l'edifici, no? Però no acaba de ser dada real. Llavors ha de quedar molt clar a tothom que no són dades que puguin ser completament fiables. Un soci del Climate Ready també era l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament és força reticent a que publiquem aquestes dades perquè representa que tu a simple cop de vista, no? Et queda plasmat quin és un barri que pot ser més vulnerable o que hi haurien d'haver més polítiques cap a ell perquè hi pot haver pobresa energètica o pel que sigui. Llavors, actualment només està, ja us dic, us heu de registrar, però si treballeu en una administració pública, normalment se dona accés. Però no està directament obert a tothom. Val, mentre esperem, si algú més s'anima. No sé si o Guadalupe o la resta de ponents, si ens podeu respondre ¿Cómo se puede vincular la digitalización de los datos del pasaporte con otras actuaciones o obligaciones de eficiencia energética en la edificación? Bueno, realmente esto que hemos comentado, la Unión Europea ya nos está obligando desde sus propias recomendaciones con los modelos comunes de transferencia de datos para el observatorio de la edificación que hay que remitir anualmente a la Unión Europea una vez que estemos, con todas estas patas que compondrán la transición de la EPBD, han de tener este marco común y bueno, en definitiva nos dan el modo de transferencia. Ahora, ni yo soy experta en datos, ni estamos todavía en esa fase, pero es cierto que sí que hemos estado ya consultando con aquellos sectores y instituciones que vienen trabajando con la integración de todos estos elementos, SRI, PCG, levels, datos de calidad del aire, etcétera. Y claro, yo te voy a hablar desde el aterrizaje forzoso a tierra de lo que nos permite y las barreras que tiene la administración. De momento nos manejamos con cómo se transfieren los datos del propio certificado, que es donde lo vamos a tener que integrar inevitablemente y que son ahora un archivo de salida XML. Futuros, sí que es verdad que hemos, digamos, consultado con grupos que están generando archivos muy, digamos, con una complejidad mayor que pueden acercarse a lo que comentaba Alisini al comienzo y que
son futuribles. Ahora mismo, hablando desde el bajonazo, digamos, de la administración, manejamos archivos de salida XML, el JSON que se escribe, y tenemos los modelos comunes que ya nos está exigiendo la propia Unión Europea. Y un poco ese es el contexto de partida, que no deja de ser más conservador, pero ese es el, digamos, es mi papel hoy aquí, ¿no? Vale, Licinio, que crec que vols aportar, tens la mà aixecada. Crec que hi havia una pregunta de l'Albert. Sí, crec que l'Albert és una pregunta per la Maite, perquè diu com es realitza l'actualització de les dades a la plataforma? Doncs l'actualització depèn, no? En el cas de les dades, per exemple, de cadastre, aquestes dades no s'actualitzen de manera sistemàtica cada dia, ni molt menys perquè són dades que tarden en actualitzar-se. I en canvi, per exemple, les dades meteorològiques sí que hi ha un propi pipeline que, com que això ve del nostre model, doncs automàticament cada dia se pugen les dades noves a la base de dades i automàticament es veuen en el visor. Yo tenía una pregunta para Guadalupe. Guadalupe, hay diferentes herramientas de cálculo de certificación energética con diferentes metodologías detrás, todas ellas reconocidas por el Ministerio, pero tienen diferentes formatos de exportación. Dentro de esta, obviamente, ya hemos visto que es un monstruo lo que tenemos delante, ¿no? Pero empezando a caminar, ¿tenéis previsto que haya una estandarización en la estructura de los datos de las diferentes herramientas validadas por el Ministerio? ¿Eso cómo se piensa gestionar? Pues como te digo, estamos en esta fase de acopio de qué se está haciendo por el sector y y tratarlo de encajar en nuestra realidad, que se encuentra con estas barreras de la propia administración, de las propias competencias, etcétera. Sí que es cierto que el futurible, evidentemente, es que exista siempre un núcleo del que parten los datos, como ha mencionado también Maite, o sea, el catastro, los propios datos de entrada base de cada certificado han de ser per se comunes, que los que me sirven para meter al certificado ya me sirvan de punto de partida para el SRI, que el propio pasaporte me va a pedir que tenga un certificado inicial comparable con otros que he de realizar para cada una de las etapas y se va a tener que fundamentar en nuestro sistema de certificación. Como comentas, el propio sistema de certificación está en revisión. Os podéis imaginar el mastodonte que hay ahí detrás, ¿no? Entonces, evidentemente el futurible es ese y cómo encajarlo en nuestras dinámicas, barreras, realidades, ¿no? En la propia administración, pero claro, sí que se prevé que todos aquellos datos, la digitalización de los mismos que se utilizan ya actualmente en certificación, pues se integren en el pasaporte para reutilizarlos, como os decimos, y también tomar en cuenta que la integración, o sea, el hecho de que tengan integración en certificación, ya tienen que ser datos homogéneos y coordinados con el catastro, como hemos dicho, y en paralelo además se está trabajando con la revisión del reglamento de instalaciones térmicas para que los datos de las instalaciones también sean coherentes con el formato digital con el que se trata a los registros de instalaciones. O sea, pues bueno, y todo ello a su vez, todo a la vez, en todas partes, pues está vinculada con la base de datos nacional de certificados de momento. Y lo que tenemos es estos archivos de salida XML y evidentemente viendo propuestas de cómo lo está manejando el sector y bueno, y los consorcios europeos y una gran diversidad de proyectos que vamos a tener en cuenta, por supuesto, ¿no? No sé si he respondido. Sí, Lo he intentado. Gracias. Bueno, yo me voy a lanzar ya que A nos estamos sí. entre preguntando a nosotros, a Licini.
nos interesa mucho todos estos avances en el tema del EBL, bueno, que se denomina registro digital. Entiendo que seguimos en esa misma línea del registro digital del edificio. Bueno, hemos tenido algunas conversaciones con un par de proyectos que están en marcha sobre plataformas que contemplan ya el registro y bueno, y todo el tema de las IES, de las ITES, etcétera, integrado también. Bueno, a mí me interesa mucho pues eso, el aterrizaje al mundo real. ¿Cuál es tu impresión entre lo que nos has contado de Europa, de cómo se están dando esas directrices desde Europa, cómo encajan en nuestro contexto? Pues yo creo que no somos conscientes podríamos decir, de la losa que nos va a llegar encima en términos de información. A ver, ¿cómo lo traduzco? Ahora mismo Europa está un poco al nivel que he explicado, ¿no? Hay ciertas iniciativas que se han puesto un poco en stand-by, sobre todo por el tema de la exigencia que había en términos de sostenibilidad, pero nosotros que de alguna manera intentamos estar un poco así en la línea del conocimiento, nos sorprende la velocidad que está yendo Europa en estos ámbitos, ¿no? Cuando vemos la EPBD y vemos las otras directivas y somos conscientes del esfuerzo que tenemos que hacer para transponer estas directivas, creo que estamos muy lejos. Creo que estamos muy lejos a la hora de poder unir esos dos mundos, ¿no? El mundo o la velocidad a la que va Europa. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo recuerdo cuando nosotros hicimos la primera herramienta de software de análisis de ciclo de vida, bueno, dijimos, bueno, vamos a ir a lo máximo y pusimos fabricación, construcción, final de vida, y cuando el sector ni siquiera pedía la fabricación, ¿no? Y de repente vemos que Europa nos publicó una directiva diciendo que no, que había que poner también la fase de deconstrucción, que es una fase que no utilizaba nadie, ¿no? Entonces, estás en una situación en la que ves que Europa va a 400 kilómetros por hora, y que a la vez cuesta ser competitivo a nivel nacional. Y eso es una situación que estamos intentando trabajar, ¿no? Por ejemplo, tenemos que ser conscientes que aquí a nivel estatal hay grandes técnicos y técnicas que tienen un conocimiento muy alto y que están trabajando a nivel europeo, pero necesitamos llevarlo lo antes posible a la gran masa, ¿no? Necesitamos que haya normativas que sean valientes, que entiendan que el nivel de digitalización tiene que ser top, que no tienen que tener miedo a esas exigencias, porque eso nos está limitando y nos evita ser competitivos a nivel europeo. Y yo creo que el sector se pondrá al día. Pero si el sector tiene la sensación de que esto lo ve muy lejos, que esto son como campanas pues entonces le costará mucho, ¿no? Entonces, para mí lo importante es la utilidad de todo esto. Yo creo que también lo hemos visto con el BIM, hubo como un punto muy alto, pero la gente no le encuentra la utilidad al esfuerzo que supone la digitalización de los modelos, ¿no? Cuando es enorme, pero si creas los modelos de tal manera que después te facilita un montón de trabajos paralelos, ¿no? Si solo los creas desde el punto de vista tridimensional, es un sobreesfuerzo que no te sale rentable, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido necesitamos entender muy bien hacia dónde va el mundo para ser competitivo, porque nos vamos a quedar atrás, si no. Y desde el punto de vista de gobierno y normativo, ser valiente, porque el no sacar cosas que tengan el potencial que debemos, nos estamos haciendo un flaco favor. O sea, yo he visto y, bueno, tengo la suerte de también tener bastantes conversaciones a nivel ministerial, y a veces existe el miedo de sacar según qué cosas que sean demasiado, podríamos decir, no sé cómo decirlos, avanzadas para cómo estamos, ¿no? Y yo creo que eso sí sé que va a suponer como decimos en catalán, un trasvals, es decir, un golpe muy fuerte al sector, pero lo necesitamos, porque es que si no, lo otro
es quedarnos ya muy lejos a nivel competitivo, ¿no? Entonces, es una decisión que no me gustaría estar en tu piel, pero yo creo que, que tenemos que tomar esas decisiones valientes porque si no, el otro camino no nos lleva a ningún lado, ¿no? Gracias. Bueno, es verdad que nuestro papel es una suerte de Cicerone en el que Sí. soltamos las propuestas y luego está el mundo ministerial, interministerial, competencias que nos vuelve con muchos recortes y muchas matizaciones. Sí, sé lo complicado que es, sé lo complicado que es, Sí. pero sí que de alguna manera esa sensación de no pedir en exceso es algo que no nos ayuda como país ni como técnicos o técnicas. Y ahora mismo hemos redactado la carta a Reyes Magos a ver qué sale. Sí, saldrá, bueno, a ver qué tal. Y también me interesaba, o sea, con Maite, sigo en fase de consulta, estoy aprovechando el momento, pero me interesa mucho la visión de Maite del aterrizaje desde lo estatal, regional, al ámbito ya de Barcelona. O sea, ¿cuál es tu visión, bueno, de lo que sí funciona, ¿no? De lo que sí, o sea, qué píldoras no sé, de positividad y de cosas que sí están funcionando. Me imagino que se manejarán pues, desde el edificio, barrio, un tema más amplio, pues, no sé, qué tips podrías darnos. Más que tip, yo, por ejemplo, veo que la AMB o otros centros están desarrollando índices de vulnerabilidad y están trabajando en cosas como estas. Y aún así, cada vez como que empezamos otra vez de cero, ¿no? Que hay como una falta de comunicación a veces o una plataforma buena. Ahora se están empezando a crear los espacios de datos, ¿no? Que será como esta herramienta que se podrá compartir los datos o intercambiar datos a cambio del que el propietario quiera. Y creo que esto es algo que todavía le falta, ¿no? Como que se puedan compartir para que todo el mundo lo pueda utilizar. No sé si va por aquí tu pregunta o no. A ver, o sea, es precisamente a saber qué cosas has detectado. Sí, sí, vamos, un poco en esta onda de lo de arriba, lo de abajo, esta red, ¿no? Neuronal, a ver qué cosas encontráis, los que estáis haciendo cosas como más aterrizadas. Y luego pues se encuentran, ¿no? Pues zonas que realmente se deberían de intervenir, no con urgencia, pero sí que son zonas más vulnerables o menos, pero tampoco no tenemos nosotros la potestad de ir y decir, eso está mal o esta zona necesita ya, ¿no? Sino que falta esta comunicación con las entidades, con las administraciones, para que realmente estas herramientas puedan ser útiles o conseguir a veces los datos tampoco no ha sido fácil. El proyecto empezó hace 2 años y justo apenas ahora hemos conseguido los datos de salud. O, por ejemplo, desde el ayuntamiento también nos han dicho que tal vez sería muy interesante añadir datos del clavegueram, no sé cómo se dice, Alcantarillado. del alcantarillado, ¿no? Porque nosotros nos hemos decantado un poco hacia los datos o sea, hacia el índice para calor extremo, pero tal vez si le añades estos datos de alcantarillado podría ser también detectar zonas que pueden ser más probables en caso de inundación, ¿no? ¿Cuáles están a un mayor riesgo? Aprovechando, ahora sí nos ha llegado una pregunta también de Albert. Dice, la obtención de datos de consumo a día de hoy, como técnicos, normalmente la obtenemos de lo que indica el propio CE. ¿Se estima la posibilidad de que se tenga acceso a los consumos reales para poder afinar en las posibles mejoras a aplicar en un edificio? Hay un conflicto con la Ley de Protección de Datos. Nosotros tenemos los datos de consumo eléctrico de la propia Endesa, pero sí que es verdad que tú como ayuntamiento o administración estos datos los puedes solicitar y te los van a pasar, pero siempre agregados a un mínimo de CUPs. Es decir, por ejemplo, en Barcelona, en la zona donde hay casas como podría ser Sarriá, no me van a pasar el CUPs a nivel de vivienda a vivienda, porque allí sería muy rápido identificar qué vivienda y qué consumo tiene. Siempre creo que es un mínimo de 5 o 6 CUPs. Creo, no te sé decir el número exacto ahora, pero sí que no se puede hacer una identificación rápida.
ni rápida, o sea, no se puede identificar porque, como dices, aquí hay un tema de ley de protección de datos. Pero sí que estos datos, si los pides, tienen la obligación de pasártelos. Van a tardar más o menos, pero te los van a pasar. Yo creo que aquí se mezclan dos aspectos, ¿no? La utilización de un sistema como el de la certificación energética, que es un sistema necesariamente complejo porque tú tienes que crear una estimación de cálculo de energía de algo que no existe y tienes que valorar si es bueno o es malo. Y eso lo puedes hacer bajo una estructura existente de cientos y miles de edificios y comparándote con ellos, pero no es el sistema que estamos utilizando. Y la actuación energética en un edificio, ¿no? Yo creo que la actuación energética en un edificio tiene que estar muy relacionada con lo que me va a costar el consumo de energía, es decir, con la factura energética. Y ahí, sinceramente, creo que hay que utilizar otras herramientas porque te permiten definir de forma mucho más detallada realmente cuál es la inversión retorno, aunque tenemos que reconocer que el sistema de certificación energética es el que se ha basado para ofrecer las ayudas de Next Generation y similar, ¿no? Pero desde el punto de vista de las posibles mejoras en demandas energéticas, creo que el ajuste del modelo energético a través de consumos reales, donde tenemos que en cuenta el usuario, eso está todo cerrado en el sistema de certificación energética, ¿no? Y seguramente tiene que ser así, porque si no sería casi imposible generar un sistema de calificación, ¿no? Pero yo, de alguna manera, me replantearía el hecho de utilizar este tipo de herramientas como herramientas válidas de auditoría energética, ¿no? Porque el perfil de uso es básico a la hora de poder ajustar cuál es el retorno económico de la inversión, ¿no? Entonces, sí, obviamente se puede utilizar para la certificación energética, pero no sé hasta qué punto el uso o el sentido de la certificación energética está pensado para eso, ¿no? No sé. Bueno, en mi caso, de una forma muy específica, poco que añadir, pero es verdad que en lo relativo al pasaporte, sí que o sea, hay dos cosas, ¿no? Que es el consumo que nos determina el propio certificado de energía primaria y sus futuros escenarios de mejora en tantas etapas como se vayan a realizar, pero también se quiere que se tengan en cuenta las facturas. Aquí está el dilema, que vamos a poder sacar o extraer de esto. Nosotros desde IDAIA tenemos, bueno, se está haciendo un trabajo en uno de los departamentos de IDAE sobre pobreza energética y el diagnóstico de una serie de hogares vulnerables que con una UTE se están monitorizando. Sabemos que están tomando datos de facturas, pero no tengo los detalles. Sé que hay una cierta anonimización de los datos, pero que en algunos estudios ya se está utilizando. O sea, cualquier cosa que añada es una elucubración porque no tengo un estudio profundo, pero vaya, podría ser consultable. Hay unos avances de estos estudios que están llevándose a cabo y bueno, se pueden consultar en la página web. Es que en este punto hay un comportamiento un poco, podríamos decir, extraño. Es decir, hay un informe de BREEAM en el que se demuestra que los pisos y el consumo energético estimado teórico en pisos podríamos decir, de barrios ricos, los consumos reales son mayores que los estimados. Y los consumos de energía en barrios más donde incluso existe la pobreza energética, los consumos de energía son menores que los estimados, donde el perfil de uso es tremendamente importante por la cultura, ¿no? El que haya alguien que no le importa el consumir más y hay alguien que mira. Entonces, es tremendamente importante el incorporar el perfil del uso en este proceso cuando tenemos la información de consumos reales. Y eso es algo que de forma, podríamos decir, correcta ha necesitado cerrar el sistema de certificación energética. Tú defines terciario, residencial, pero no dices el número de personas. Bueno, es monozonal, es decir, que es complicado. Perfecto. En esa Sí. línea, solo pincelar también que desde el Departamento de Estudios de IDAE, bueno, podéis verlo en informes estadísticos dentro de la web,
también se ha hecho un intento de aproximación de caracterización de hogares. Bueno, por si acaso. Doncs perfecte. Veient que no hi ha més... Bueno, la Vera ens dona les gràcies. Veient que no hi havia més preguntes o comentaris, si voleu podem deixar aquí. Jo només torno a donar les gràcies al Nitinho, la Guadalupe i la Maite per venir en aquesta sessió de la 11a edició del curs i per Mira, ara sí que hi ha un contingut extraordinari, extraordinari contingut, gràcies a tothom, perfecte. Només dir-vos que aquest vídeo estarà a la web de l'ICAIN, també tindreu les presentacions i moltes gràcies a tothom per assistir.